ibuku ni za alomi kilungu chambe. Alomi kilungu chambe. Mboto komana na liumila yambe. Nande tosuita wa Ūthatu. Praise the Lord. Wasoma verse 16. Ambia nesa. Asia Nundu. Ndiw'iw'iaa Nthoni. Ula uba wiba. Museo atewe yoba. Nitwa nena nia witikilo watumwa. Naendwa sitwa nitha Yesu. Witikilo usu nitwele kuumatha na kuuswania. Na wika lakilikoni chao. Kitu na tukinenania na ndume kibathukanyo. Tukimea twitikila maundu meba. Nundu isu niyo concise summary ya Uvoo Museo. Na etunenga itumi itatu si utuma atewia Uvoo Museo Nthoni. Njisiwe ezwa watwika mutabanya Uvoo Museo. Andu waingi meiko thete kwenda kulikanduani. Nundu kila kithito cha kutabanya Uvoo Museo matingwa. Nundu Uvoo ni Ndiw'iw'iaa Nthoni. Njisime Ndiw'iw'iaa Nthoni nundu Uvoo titautona. Kana moene mena maweku. Lakini andu waingi mena kwiw'iaa Uvoo Museo Nthoni. According to Paul, na itumi si akulea kwiw'iaa Nthoni. Na kitumi chambe na asia nundu Uvoo ni vina wanga ini Niwumilitwe ba. Asifiwe Yesu Kristo. Ndiw'iw'iaa Nthoni ula Uvoo Museo. Nundu Uvoo Museo ni vina wangai ula utangia ula wetikila. Ata iwe yoba. Na kitumi chakele adhasia. Nundu Uvoo ni ulunga luwangai Niwumilitwe ba. Praise the Lord. And that's it is from faith to faith. Lakini kuna sababu ingine ambayo inafanya aseme ula Uvoo Museo ndo Ndiw'iw'iaa Nthoni ni verse 18. Asia nundu Ūthatu wa Ngai Niwumilitwe kuma etune yulo. Uvoo Museo ndo Ndiw'iw'iaa Nthoni nundu the Ūthatu wa Ngai Niwumilitwe. Na therefore eba we mundu mwele wele kuambia kukulia hii kwani Ūthatu Niwumilitwe hata. Kwa kulia mwenzako kwani Ūthatu su Niwumilitwe hata. Wendu mukulie we Ūthatu su Niwumilitwe hata. Usutu mabolo wasiakana Ndiw'iw'iaa chao Nthoni ula Uvoo wiba. And it is very surprising. Idhukisie melikomanga imeasia Ūthatu wa Ngai Niwumilitwe. In the Greek it is in the present tense. Kwa niwende kumelua. Niwende kumelua. Andu wengi metele Ūthatu wa Ngai muminukilioni. Lakini muminukilioni Ūthatu ndio hivyo na waambie tene. Umeanza kionjo. Niwumilitwe oyu. And therefore the question is yoka kwani Ūthatu Niwumilitwe hata. Very simple. Verse 24 statement yambe wondo wa Ngai amaleta. Umilitwe. Verse 26 wondo wa Ngai amaleta. Verse 28 na otondo malile kwithiwa na Ngai umanini wo Ngai ekata. Ni sawa na kusema mtoto akililia wewe fanya nini? Mpe. Yani Ūthatu wa Ngai kwaku ti ikobi. Kana ni batonekani ikobi lakini ti undu uswanya ikobi undu thilie. Nundu yoba zilawa kuleja. Kumbe hiyo ni Ūthatu. Kumbe hiyo ni Ūthatu. My friend, no wisi kana na imwene ni usilo wa Ngai kwako. Nela wakulekelea ina wende nayo ekitakwasya yuni na usilila. In fact mondola mebe uyoba umalekete meke kwa swane ayuluamo umandeni Ūthatu wa Ngai Niwumilitwe. Verse 24 asia kondo wa Ngai amaleta memeone medhuku ya ngosyo kwate ya ubuku nikana miyo mamiana ngienda ya ende kwa chao. Nundu ni makuanetie ula Uvoo wa Ngai na ubungu na kuthaitha na kuthuku masiumbe vandu va musumbe vandu va mumbi ula ukatha watene na chao. Lile cha dhambe lila wanangienda ya mundu na mwetu enya ya mundu na muka mwana ya mundu na mwetu wa mutui ya mundu na mundu muka wa kisio weza kwithi andu mathiu nengana nenda ya ndiva landalika na yu andu wamwe maisemba ku na ku mailala
wewe andu ni nukite mawitho sa umwe ni kutha kwithia andu monga mete baba kuvinela na ibase ngu ukiwa madhamba hingi sanwa hisi ngibete itao hindi nakete anesa ni andu meke tukula tumakwetenda na measa ni lodging ngamanya ti lodging ya kawaida na yupo ndola weenda hapo amenda hapo kwa furaha zake mwenyewe lakini maandiko mange imeasia akititolekwa na usuli Ūthatu wa Ngai. It is amazing kinduki moyo in quotes kaino kidwe kitu ota mundu asukale wena diabetes asiasi asu methana yambe asiasi asukale yake seria nenga manyandu kwa kusama sukale kote we moyo tiwende lakini kiingia kwa mwili ni mauti andu asuku malecha nusililo wa Ngai ni Ūthatu wa Ngai kwanza umakani verse 26 athasia Ngai ya malecha mimeoni mithuku Nthoni ni kwithiwa akamo makwanisye mimutuo wa musiawa na mutuo ungi utosana na usu na aume mono tau maatia undula kwika maitia undula kwika wakwaka magana mimeoni yo ende kwa chao aume kwa chao mayika maondwala mataile na machona ndini wo itubila kuvitia kwa the maile kai homosexuality is God's Ūthatu akona ndo madhitetea tuko na haki yetu ezo nikimbiblia chele kuatiwa mele kwa madhasia nimethatiwa ni Ngai Ūthatu wa Ngai we yulo hani na ndo mekwithitizia haki kai it is God's judgment. And no, this is the problem ethically aingi makomana na ndeto sia mthembo imakwata wa stress. Let me tell you briefly, you either take it or leave it. There's no option. The Bible declares it is God's judgment. Ona kwenda verse 28 ona otondo malele kwithi wanangai umanini wo ithukisie Ngai amalecha no waze wendo alala no waze wendwi homosexual lakini tukasoma ba Ngai amalecha ithukisie methiwe na kiliko kitaile meke maundu asu mataile ithukisie machuswa nola ote ulunga luonde undusu ni muonete makoswa ni uthuku makoswa ni tomo makoswa ni wai machuswa ni kiweu moswa ni uwani moswa ni teta na ukengani na ungendu aneni makiwe kai moshene ni kulekelwa usililo wa Ngai kai moshene na niwo witha wisamiria go pastor ni wisi pastor ni wamanie kai no Ūthatu we ulekelwe ailianili ameni mangai avuvia ekazei ambililia mama ondo mave matamewa ala mama siaye matena umami anangi maotianio matena uendo waile matena tei na o mesi utio wa Ngai kanala meka mondo tasu ni maile nikiku ni mameka onati uoka ndi nimewa na nala meka hata ai usuonde ni Ūthatu wa Ngai eva we mundu mwai we mundu mwe mundu ala onde mawetwa ba numona kwako numona akula otindela numona nduni ala wewe sikikundine mundu asuonde tuthululukitwe ni Ūthatu wa Ngai through and through na hapa ni kionjo baada ya haya kuna kwenda kuzimu tena maandiko mange mbona nimekwa zetu bila nini chao nikiku so paimundo ba originally ote unguo Ūthatu wa Ngai mutona kwitha mudhasia kena ulusani ni kawaita si kawaita ni Ūthatu wa Ngai mutona kwitha mudhasia kena wale onengane baki ndwithi nambe ti kawaita ni Ūthatu wa Ngai
Maka umu mona nzira itu yonde onakuku itukena mali shambabu angi ni mungiki angi ni nakuya ainu sililo wa Ngai. Praise the Lord. Mondo amu kona masiasa andu amu kona mazi andamana andu asu onde mesilikali ni molea na mazika na mondo meki bazukanyo usu onde tusoma madhanguni na niwa ai muno kutuete mobo ainu Ūthatu wa Ngai Niwumilitwe bo mwetho amwetele mumethukisye kaino Ūthatu wa Ngai ona kuthelelwa kwa economy ona kwanangika kwa society yitu uthuku inequalities sikundo na kundo kula kulea kuyana kukwana ni wa maundu ayusu wonze aini Ūthatu wa Ngai ni mwaiwe mbesa na tingu njoko na mutongo witu ni mwaiwe mbesa sia kwa kasukulu mbesa sia aiwa ni Ūthatu wa Ngai wende methoni maitu life. Are we together? Asikali asumelelo maisha sia ndongali hilie metho ametele ibaki manengwe na ngali da kota ni accident usunu Ūthatu wa Ngai wende life. Ila mumona melelo no Ūthatu wa Ngai welo mabitu kwa kazi ya hii ni azira ya Bwana. Hii ni ghadhabu ya Bwana. Tunena kwa chani na Jacob yuloa VCU witukeka wele kukwizila e-citizen. Visi wasi yana jisi ni national school. Anaona meika unundu ni kwa manike mavlizi po ni maisa mbeza chao siasiana uyusu I know Ūthatu wa Ngai. Tunapitia sisi na watoto wetu. It's very shocking. Indi tuimwende mbesa mwamba niwa na siya tumi wana hii I know Ūthatu wa Ngai wende papa tunaangalia kwa macho yetu. Ni andumea na maende sifile na manengwa ndawaitesyo na makita uwaia kana matemwa na sindu siatiwa na kuundhine na yuni kwa atiani angewaisi on the I know Ūthatu wa Ngai wende pemundu mukanisi unaina accident na yuwe na miaka ina aliati ya mbesa siya accident isu I know Ūthatu wa Ngai wende na ntisi ya ni mundu nivothe ya Ūthatu wa Ngai utai nina uweu mume wakwa ne muka wakwa ne chao ni mukuzi asionde ni Ūthatu wa Ngai Niwumilitwe. Tell your neighbor na bado ndumwe na bado nina so medhanguni aka lobby nimekwenda kwa maandamano nwezi niki kuma January itukuthimwe